салом алейкум. Барои касое ки мехоҳанд оилавӣ биёянд, не ки комната ё хонаи дигар касода истодан намехоҳанд, алоҳида мехоҳанд хона бигиранд. Якум бояд бидонем ки инҷа нархи навои хона дар интернет дигахе мебинӣ, баъд бо ай пеш меравӣ бо дигахе мешавад ва ҳар территорияш нархаш ай дигар территорияҳо фарқ дорад. ҳар чӣ қадр ки ай маркази Истанбул дур шидӣ, ҳамон қадар хона арзонтар мешавад. инҷа вақте ки мераи хона мегирӣ, эмлокчӣ мегӯянд. касое ки ҳамон хонаро мегира барои иҷора ё барои фурӯш метаҳанд, ай соҳибхонаҳо во мегиранд, баъд да клиентҳо метаҳанд. ин эмлокчиҳо ҳаққи якмоҳа ё ин ки ҳаққи солона иҷорае ки мегирен, ай ҳамон дар худшон ҳақ мегиранд. аксараш якмоҳаи иҷора мешиштагита ҳаққи худаш мегира ҳамон одами эмлокчӣ. мисол агар ту як хона биёвӣ 3000 да боша, 3000 пули квартирара метӣ, ду таи дига депозит метӣ, 6000 мешава, қатъи 3000 дига 9000. илова бар ин 3000 дига падарка ё ҳаққи хизмати эмлокчӣ метӣ. хонара ай худи соҳибхона ёфтан беҳад қинай ва худи соҳибхона намехоҳад хича дар дарди сар бимона, хонара дар эмлокчӣ меспора, аю пула мегираву тамоми даводаву документкунию дига чизоша ҳамон эмлокчӣ худаш мекунад. дарди сароша эмлокчӣ мегира, соҳибхона ҳамон эмлокчира ҷавобгар мекунад дар тамоми корода. эмлокчӣ бошад тра барои ҳамин аввали коре ки ҳама мекунад, қатъи эмлокчиҳо рафту омад мекунад. эмлокчиҳо ҳастад тоҷик ки кори эмлокчигӣ мекунанд. баъзеош рӯи рост мегӯяд ки ман ҳаққи хизмата мегирем немқадар, баъзеош ногуфта дар байн чӣ гап хабар мешавад, ту намефаҳмӣ, фақат мегӯяд ки ман дар ҳамин қадар пулум бите, яъне ҷамъбастша мегӯяд. фақат эҳтиёт бошен қатъи тоҷикои кор бикунен ки ай кори худшон боварӣ дошта бошанд, навкор набошанд ё ин ки навкорам бошанд масъулияти тамоми корро ба гардан бигиранд. барое ки ҳаста инҷа одамо сайт дай, хонаҳо дар сайтҳо ҳастай, баъзеош худи соҳибхона мемонад, баъзеоша эмлокчиҳо мемонад, аксарша эмлокчӣ мемонад. неки касое ки соҳибхона ҳастай, баъзеош ҷавоб метан телефона, баъзеош мегӯянд ки биё биби хонара майли эмлокчида ту сум наметӣ, покиза дар ҳамон соҳибхона пул метӣ. неки касе ки миёна дуроб мешава, чи тоҷик боша, чи хориҷӣ, ҳамин турк худаш дар ин байн ҳаққи комиссия мега мегирам. амира бояд бидонӣ ки ҳамашон мегирифтиянд. хона ҳозир айни ҳол айми 3000 боло мегим. барое ки хона агар дуртар бигирӣ 2500 меёвӣ, бо айда пастараш хеле ба зур меёвӣ. хонар 3000 мегирем, 3000 ба доллар, имрӯз курси доллара бигирем 14.70 масалан 15 мегим, мешина масалан 200 доллар. 200 доллар пули як моҳаи хонатон мешавад. хонаи ё як ба ягай ё ду ба ягай, кухня алоҳида, зал алоҳида, ҳамом алоҳида, як хона, як комнатаи дига барои хоб мешавад. мумкин балкон дошта бошад, мумкин надошта бошад. ин вобаста ба ҳамон хона аст. хонара ки гирифтӣ, як намуд ақднома мекунанд соҳибхона, қатъи одами ҳами кироянишин дар дуруш менависанд тамоми ҳамон чизои хона доштагираву чанд қадар пул додию, чанд қадар дига депозит додагӣ ва чанд сол контракт мебанди қатшон. аксари соҳибхонаҳо ҳам дута депозит мегиранд ва чанд моҳ пешакӣ бо мегиранд бо пули хонара. камае ки воиш ки як моҳи аввала фақат талаб кунад. бисёриш мега як моҳ пеш, як моҳ пас, яъне ки 2 моҳаи аввала мегираву дута дига депозит мегирад. хуб, дар маҷмӯъ агар ҳисоб кунем, дар аввали омадат хеле расход мекунӣ. агар оилавӣ биёида ва бихоҳӣ ки худат хонаи алоҳида дошта бошӣ, қатъи дигаро наистӣ, ҳеҷ хеле баъзеҳот аслан бидан қатъи дига касоро дӯст намедорад ва ин ҳаққи ҳар як кас аст. баъде ки килити хонаро доданут, хона ки дуромадӣ, масъалаи дуюмаш ие ки хона чӣ дора, хонаи холид метавад ё ки хонаи
چیزدار برای خانه چیزدارم خیلی قیمته. ای خانه خالی ده اکثرش خانه خالیه که این نرخ‌های $200 ده میگیری، هیچی نداره، هم یک کفیله تمام. با حمومش خیلی اونی تازه و چیورا داره که کخنیش دمامی کخنی گارنیتور دارن. گاز ممکن داشته باشه ممکن نداشته باشه، گازی که استفاده بری و او یا گازی که میوه گاز طبیعیه یا که گازی بالونکی یا هم فرق داره در خانه گرفتن. اصلا آدم وقتی که خانه گرفت چیش نگاه میکنه؟ چیز دار بدنش نگاه میکنه. اگر که خودت بگوی پرش میکنم با چیز خودم، سیرانو برای درآمدت قالین دا کار میشه، مترس دا کار میشه، ادیال دا کار میشه. خوب بعد بود چیز پسوده دیگه چیزا رو که میخرید برای روزگارتا بردن احتیاجای اولیت دا کار میشه این چیزا. نه که اگر خانه چیزدار بگیرید کم کمش در بالای پولی که خانه داره، مثلا $200 ده که بیای خانه خالی را چیزدار شه یا 600-700 سوم دیگه زیادی یا که تا 1000 هم ممکن بروه، بستگی به چیزاشه همون قدر طلبت میکنه میتیشه. باید اهمیت بدیم که سیستم خانه با گاز طبیعی یا که گاز پراموی باشه، که برای که گاز بالونکی بسیار عذاب میته، بعد مجبوری پیچکای بابایی بشنونی. اگر منطقه دوره مرکز شهر استانبول بگیری گازوی خانه پراموی کم میوی، یا که بستگی به همون اعلانی که در اینترنت یا در همون صاحب خانه داره که میگه تا که خانه سیستم گرمتیش یا گاز پرامویه یا اینکه گاز باباییه. بعد باید نگاه کنی که خانه پایان ده نباشه، بالای ده نباشه که هر دشته در زمستان یخ میزنی. یا پدول هم گرفتگیان خیلی بالا در فورتشکا زگیان تیرزش کگیان، خیال میکنی که خانه زیستی خوبه. خیلی تریش در زندگی کگی نیستیم، نه که میفهمی که خانه وقتی تایستان بشود چنگ و غبار میدرویه، وقتی زمستان که بشود پدول در زندگی میکنی. خنکیش معلومه دیگه خانه نم کش میشود. خانه درآمده میاد شد به حد بیزی بد بود، قبولش نکردیم. با در همون خانه بی تعبیبت فقط آهک شکیدگی دیوالش نم نوکیش به حد زیاده 2600 میگفته که خیلی خانه پرای خیلی خانه بسیارتر گروپاوی جمع میشن، بچه ها برای کار میروند میویند دیگه و خیلی خانه دم میان خواب میکنن میخیزن که برای اویلوی تماما نمیشه وای کار. بعد که کلیت خانه را اصلا بگیری کدوم خانه را که معقول که کدی رسخدای اولیه که گفتم پولی کمیسیای املاکچی را که دادی، چی تاجیک باشه چی ترک باشه بخوای نخوای او میگیرن. انا دو تا دپازیت دو تا دیگه پولی ماهانه میستادگید، بعضیش 3 تا میگن، بعضیش 6 ماه پیش میگیرن، بعضیش سالانه میگیرن، حتی صاحب خانه پولی 1 سال پیش هم میگیرن. این را که دادی همه این کارا بود کردی، مسئله گاز میمونه، مسئله سویت میمونه، مسئله آب. عادتا آبش میویه، سویت باید باشه، نه که همه ایو گاز هم ممکن باشه یا که قلفش کردن. تمام ایو را میرای هوی میکنی، برنامه خودت باید بکنیشه. وقتی اداره یا که همون جای گاز میرای ایتو کیملیک میپرسه، یعنی که همون اجازه استودن در ترکیه، حق استودن در ترکیه را تو 3 ماه اول ده که برای تو 3 ماه اول تو کاگی نیستی، اقامه کاگی نیستی، پراپیسکا کاگی نیستی که در اجازه استودن در ترکیه را داشته باشی، برای همون کیملیک میگفتگیشونه نداری. برای همون یک کس در کاری که آدمی کیملیک دار باشه و قریبی همون مرکز باشه یا که همون تریتوریایی که تو باشی در همونجا باشه که همون اداره سویت اداره گاز آب که رفتی برنامه همون آدم کده بتونیش. برای که اگر که این چیزا محکم باشن تو نیاز داری که هویشون کنی که استفاده که بتونی گاز سویت آب. نه که اگر آبش سویتش باشه و گازش نباشه ممکن یکم راشه بیای تو وقته. نه که اگر که یکم تو شوی نباشه یا همه شوی باشه و برنامه تو نباشه قرض میره و آدمی که نمش هسته بعد به سریت را میآین یا اینکه رفقتی میآید. یک چیز دیگه هم هست که پولی کمونال، پولی دوم بستگی به تریتوریای میگرفتگی ته.
ایشم باید اهمیت بدیم. باز در اینجا پولی خانه می شود، کوارتیره یعنی دپازیت، پولی کمیسیای املاکچی می شود، پولی گاز، سویت او همه ایوراد میره پیشکی دپازیت میسپوری شونا. وقتی کنترکت میکنی بانود میکنی دپازیت شون میسپوری. بعد پولی کمونالی، پولی خونه که دوم که چند قدر مهده میگیره، بعضیش اصلا نداره، دوم بی‌تعب باشه و چرک باشه نمیگیره پول، بعضیش که توزه که بکنن پول میسپوری و بستگی به همون جای توزه میکرگیه. دپازیت سویت تقریبا 300 تله همجا میشه. دپازیت گاز او همون اداره خودش میگتونه که چند قیبو میشه. بعد خونه انتخاب کردن بستگی داره به منطقه‌ای که تو میخوای در اونجا زندگی کنی یا اینکه کار کنی. این هم یه معلومات کوتاه دیگه درباره کسایی که میخوان اویلوی بیاین و خونه الوهیده بگیرن، کوارتیره الوهیده داشته باشن. زنده و سلامت باشید.